pule anga o ku kamata ke to tata mai a kina tolu a ka taki I pule anga hange ko ia ko sekretari pule pe sekretari ke kapneti ko et ka koka a ia ko e taha fokeni o e kautangata o kuna popo I e whakahoko ai whatongia ko ni ke he ke tuku atu ai u whamatala ke mahino ki he kakai o I whanua ai tuunga o kutau iai. Mea mai whoki e pare mia tonga ko wakawa meriko pe he ki he e ki minista paanga ko tatafu moyaki. Pea oku iai whoki ko e whiawhi whalaite ke whakakakato no tuku mai ko e hae tu uni ko ia o kutau wa usia ki he taimini. Pe whoki pea moe e tokoni pare mea poa stay e ki minista mo ui ko saia piukala. Pe ke kau CEO ai potunga ue mo ui. Pe whoki ki he e ki minista ki mori. Oku mahina pe whoki ai whakafonfonu mai o ngahi tawha aki. Ko e ui pe whoki ko e teu ko e ni ai kamata o e tau konfelengisi makautaki o e pule anga. Ka kore pe ke hufanga ai whatapu whahawhaket pe tau press conference mo tau tata noa kon e ngai ahoni. Whamalo lahi atu ka mo ulawa mai ka whaengo ke tau programa tāno e ahoni ko ngā pe ka te ngai whamatala nai toi mau mai tau me he tau press conference wha mui taha. E ngai siwi ko nei whai mea nea whia mai ke ahoni nai toi mau ai keise taha. Ai wala greva me he wha ane awhi o nima rewa I he ahoni. Tau whamalo ke pungai moui he nau ngaue palo hiko no lere mai e nau ngai siwi mea nea whia mai ka re po o hoko mai koe ni wha hoko mai ai ola e ahoni. I he taim tatau pe o whai sio ke whai ngaue e ki minista moui mo ni potu ngaue I he ngahi motu koe ni hangi ko wawau hapai e ua. Kau kia e whie maari I he pureanga ke whakaata ni ua ia me whakataptapu. Ka koe hangi ko ula ne nai e tok tānoa e tok mea te mi sa moui. Ke he ngahi ngau e whai ke whakakakato pe toki mauai ha mawhafufua ke whakaata e ngahi motu ke he koe ni I tonga ni. Ka koe tue tainimi o kia e whie maari e whiunga ke whakaata ni ua me he whakataptapu. Toi tana ke pe ke ai mawilo e hoko atu pe e tau whataptapu po e tau lockdown ni. Ko ospo ke hoa whaawaru ke toi hoko atu he hoa whaawaru hoko. Ka uwhatonga e pureanga ai whie mao whawhoi tui hange koe mea toko ni mo e whaki supplies pe he. Pai whakata re mai whare koloa pongpongi me he ono pongpongi ki he ono e whiawhi. Ono pongpongi ke ono e whiawhi. Ka tau pe mo e pausa, e awa mo e pausa. Me he ono pongpongi mo ia ki he ono e whiawhi. Au toi whaata pe mo e financial institution pe ko banke, mo ATM, time tatau pe hanko ranai me he ono. Ko hinga pe o mahino pe wai ngai whima, ai kakai, o sko ne ahaua, whima mo rau ki se ni, ki au whae ke whakatau, whima mo ki me pensini, ki nau leo loaki, ki he ngahi wharekoloa, ka koe mea pe ni e whima ki whamahino atu. E u checkpoint ni koe e whai koe ni e ngahi kolo. O apau ko hao whakatau alu pe ki he wharekoloa ho mou kolo. O koe ki whimau e ke lere mai koe me hahake mo hihifo ki toga ki nuka alofani o whai whakatau ai. Ai e pau ke whaka e ke atki moutolu e he ngahi checkpoint ni koe ni he ngahi wheitu ke. Ko hinga pe ni ke whakasisi ai whewhononga aki holo. Ko whakasisi ai whainga maari e ke ala tu whaki holo ai mahaki. Ai hanko rau ata niua me whakataptapu pa toi whangofua ai fwoi sewe se tolu koe ni wharekoloa, pausa, whanke. Ko ngā peke toko ni atu ki he hoko atu koe ni e tau lockdown ni. Pea moe mea pe taha I he whewhanonga aki o pau ko alu o whakatau o fwoi toko taha pe ko alu whakatau o kai koe alu katoa e whamiri o whai whakatau.
whai ngau ko hinga peni taim koe te moa ke ufare koroa, pau ke observe ai mita ua koe wā mama o. Oua o ato tau pehe fu fonu pehe o tau ki hu tahataha, e whi mau lewa, pai takai at lewa ai potungau e polisi, pa mo e potungau e mo ui, o whapapau i, o mouhanga tauhi, ai distance koe ni, i he o mo ke whare koroa, pe o mo ke panke, pau kore atoi peke ngai whare koroa, mo ngai panke, mo pausa, mo ngai business kon whaata, ke motokoni mai o fotutu uha whaunga, ke tauhi ai e tau mitai ua, mo ke tauhi ai pau ke te tui, ai mask, e te aru ke ngai wheitu peheni. Ai a koe ngahi parani a koe taini mi, whatatau koe ni ki he sivi, mau ai ke se taha, o rake a nima, e tau ke se taini mi, pau hokai pe ngau e putukai moui, hono toi contact tracing, toi kumbiangi, ai ngahi konteki, mo toi whai ngahi sivi, pa tau mau mai koe ngahi ola koe ya, o se hua whawalu hoko ke sāpate, pa tau atu ai, whanonongo, pe koe hai mea hoko, e hoko atu koe me sāpate, koe hua whawalu, pe koe tau whakangaloku, pe koe tau toi ki toi tāta ofia. A koe ia pe ki o e tani pa te whaata lewa ki ha ai wheho. Alo. Atapu e whetō nai paremia po kao Ameriko. Atapu atu he tōni paremia. Atapu atu e hoi ki minister e kabineti. Atapu atu e kau CEO. Ka mangahi u hoa ngā au e taki ngā au e ai whetō nai paremia. Pe maa whana pe mo tuania. Talo me he ahotahani ma sanuari. Mai kei tai mo ai feitu una i taki ama mo to fohe olo tonga mau panic ai la si suwe ke mau mo ui ku ke lea mai hele ti o he pops e ke ni sa pate to o a mau lo to ho taki nga o le le mo ho pule anga loro tonga ni ko e a o mai ko ni ki he ka osi to o fongi mau to le a ho to taha sa noari feitu una i pe mo minister mo ui mo to kon paremia ko ia e COVID ta hiwa go tu utai fonuan. Ko kai ke mau ilo pete mau tu umese. Ka kai uhia ku ke tifo me lakanga taki o ngai whakasewaniti. Tifo koto ai pure anga i fitu una o ngai whakasewaniti. Mau langi maari pa mau fia. E ku mau tai mu ape i he taki tau to tai mu atu pe ngai whakasewaniti. Pia loka e fonuan. O mai e ngongo whawhiawhi hai aho ane awhi, holo i whatofa, te aloken toko nima. Te aku mou te kaila mai pe ke te tau i pia mwe huhu COVID ke te whakatokola. Mau whiawhia, to o whohe whitu una, me ho eki minister. Ko e whakatangi atu. Ko na pena ke mea mai, nei red light ya tongani, ya lockdown, hoa whawalo. Aho ni, ko ke o mai green light ek minister moi ke vahenga niwa fafeta ye mau koloa ta kole atu pe mo red light pe mo vavao hena ia suspect case na ia to tahai mai amua ai foi one ke na ke o ke tafi pe na tau fihia pe hefu mai ma ki mama orange light ai ke frava pe pe mo ewa red light atongani vavao oang ha whanga maari e mua. Mai ongo ha apai hine kai ha suspect case ya ke kolosi ki loto. Mai mua ka ke mai ki vavau pe mo ki moha apai. Ha apai pe mo ewa mai pe ke na kau he whanga maari e. E he taimi ta tau e ki minister. Lava operational law pe ke mea i atuai. Lava e whanua o whakahoko ngā au e loto ngā lockdown ni. Lava e PSC o si o ke whai whatongia a ene kau ngā au e. Pea lava lewa mo i pia mesa o fua ai whatongia. Tako lava pe mi vavau mo haapai, mo niwa mo ewa whakahoko whatongia. Tāpuna tongani mo vavau. Kei lava pe kakai o ngāwe. Kai ke te hano kau ngāwe, e minister, o ia i pe mo i pia mesa ku lava lewa, lava civil re whai whatongia. Tuku mai amua ke whunga whanua mo haapai ha whainga maari mo niwa. Tuku mai pia vavau mo tongani ke, e na iai keisi ai. Lewa he, malo.
Malobito soani. Pea o kouki ho ha he pongpongin. Ho tai tokanga ke o mai a pesi. Ke kau he press conference ko eni. Tu ke kapa e to mui mai. Aku mahuinga pito pe soani ai feu ku ke o mai. Nei to ke osene mafata. Pea koe o mai koe ai contact tracing. Mahino pito a wawa nei ai to taha koe taha e kau contact nei wawa. Pea nei osi folaua te ngahi waka ia ki hapai. Ke koe whai koe hono trace koe ni oku ki ka mahino ka mautolo e anga koe alu. Pea oku maupehe koe whai ngā marien ke potu ngau mo ui. Ke whai haki i surveillance. Ai koe hange peo ko whahoa nei ke whai hano ki i wakai ia wawa. He kukaua wawa o he tau mai ngai waka me muri. Na hange pe koe surveillance koe ni. Ai ka pau mawhinga kehe fo i weekend koe ni. O ko si ave swap ke whai ake CV. O ko si teu e kau ngawe ke nau whai. Ko tui koe fo i hoe whawalu hoko koe ni. O tuku mai ke potu ngawe ke wha. O kau e pe mo eua mo hapai. Ka pau e mai e ola koe o sai pe o vai fonua. Pe tuange atu lewa e ufu vai fonua e koe ni e uka hau. Kai focus e contact tracing i tonga tapuna. Whātoka ngai ange koe positive case koe taha koe nai mau. Koe taha pēia o e primary. To koe kau contact valve taha pa mo e case uluaki. Ai koe mo e family. Ai aku iai pe mo kau primary oku in isolation he tainim. Neongo ku negative e nau CV. Ka e toki mui e nau CV e ngai au ka hoko mai. O tui koe whainga marien ke whai whai ngau koe ni ka koutui koe ki whakaata koe ni ki he ono a pongpong, ki he ono e fiafi. O tatau ko toa tongan. O tui koe maupe nau whainga marien pa koe weekend nin soan. Koe weekend nin ko hinga mbe no mai weekend ko ni ke tau ospe tau shoppingi tau nofu peo loto. Mo au kai ho tau ngai api. Ke toko ni mai he time whainga tau koe. Malo. E ta hoka tu kada po hiki o ni ma ko whemau ke at least mo tagtaha e whehu i pa tau tok vilo hono ua Io. Ko whehu i ko ni pe ke Minister Patungai Moi ka koe toka saya. Koe mo pe mai koe primary contact ai koe case for all koe ni oku koe taha kau ngau e koe ne ngau e mo original two po koe family ni ha taha. Ai o ngoua koe na fufua mao koe COVID. Koe tōtaha pe nia he kau ngau e pe koe he uafu na ngau e whataha mo tōtaha koe nu whaikai tala noa. Ia. Teisa? Pamalo te he whainga maari, koe ki wheu pe nia pawepe kau tōk hoka tu ki he wheu i peu whewhe tunga wiai ki whanau koe ni na e puke. E pe toka ngatu he ta whakoia koe ngā koe ki whanau i ki. Koe malo pito teisa koe tunga koe kui ai hange koe ku whahoa koe ni a whio ku i una mo i le leipe. Koe holo na mo whi pe a ku holo mo i tāre. Ai koe mea befoki na ia oksai pe on kita maiki. Oksai pe mo na whae me family. Koe whakata koe ni a pongpongi. Oku maupehe e toi mafola ai o wahane whainga risk ki he mafola e maha ki e koe kapau koe ni koe case for all koe taha pe he kau ngāwe kono mo ni he anga koe whakafuafua tu pau pe wai mo ni i he kau ngāwe mo ni kau context a ana e puke pe koe hanai e tu unga koe ia pe te whaiki ki mai tu uni ki ata a pongpongi tau pe he tau toko taha pe ki he whare koloa pe koe hae whainga tu unga koe ia i ta wha koe ia. Malobito te isa whehu i mahu inga koe ni. Hange whako whakahoha. Koe lava koe ne contact tracing i paku os identify.
Ai feitu na na wo ki ai pana o si fai hono si. Ko e si viene fitunga uano. Ai ko toko ono ini na positivi, nengo ku bikava toko ta. O ke na utol ko ini ai primary contact ai ko na waf ngawe ko ini. O ku ia e toko fitu ai pa ku o si home isolation. Ai ku tutunya ke na no foma. Nengo ku negativi na o CV. Ka koe incubation period koe ku lava koe e mau hanga o tatari ke te whai o nau ngai tesi. Pako tui hau ku mau he kakai e whanua ai mahino whika wakta mo e whautua koe. O tui koe ngahi whare i koe na ate potunga mo ui ke wear mask. O tolu koe huhu malu i koe tauhiere ai wā mama o. O tui koe ke te tau talanoa tu peka kou tui tau oang e whainga maari e koia ke ngawe aki pehe kakai o na wata mai lelei. Kau ke aluatu ku fon, ki takatakai koe ho mea lele o takai ka ke toki hao. Whakotui koe ngai whaunga ia koe ia koe tau whetoko ni aki ia. Ke tau he kua sanga he potu ngau e ia koe kau high risk. Kua i hanga he potu ngau ia whapapau o nau nofo mau i api. Ka e whakaata koe ngapi ke whakako ngahi whatongia ngahi whamiri ke te watu kane whai hou e whawalu ka hoko mai. E te tanake pike mea koe Mr. Moui. Koe tau no molo lockdown ni e. Kapana mo whatonga e taimi koe na tau lockdown ni ai. Na e hawa pe whare koloa, na e hawa pe. E kana mau pe ke mau hanga tāpu ni kotoa i e whai ura koua e whawalu. Koe ngā pe ke koe hard lockdown ni, ke nau ki nofo mau, kai whai ngau e koe ni Mr. mo ne potu ngau e. Ka koe kau hange koe mea koe Mr. O ku self-isolate, anau tolu koe tau pehe, o koe interest i anau tolu. Pea koe koe ne whainga maari e ke ki whakaata i koe o whangofu e whare koloa, koe ni pia mo e panke. Katak nei kai ke o menchina ta nei o kau ke ai pa mo e whare kasa. Ke ata pa mo e kasa ko ngā pe ke anau tolu koe ni o koe ki nau toi tafu afi. Iyo. Minister mo kata ki pe kutoe o kia hani ihi o ku lolotonga sivi pe whatatari ki haola o e nau sivi he taingin. Iyo o kia e ku hoko atu pe ai kawe potu ngā mo ui. Hange koe tō taha koe na e positive. O ku oswai ngāwe kono family. Toko walu. O ku hoko e pe ai hoko atu pe mo surveillance. Te mo whatongai o si tala he le tio e ngai wheitu. Drive through ke whai hoki si. Pero taha pe ai whaunga hono whinga i ke whapapau pe he ngai wheitu. Whakapau kuia ha case ke pick up early, ke mau uwave. Koe lere koe ai timi koe kunau whai contact tracing i. O kunau hoko atu pe nau ngawe. E au ka pongpongi, te mau mai koe CV e tongi au tupu, ai kono sai e whai ai mea koe ni ka pau wa case ku pick up. Pe kamata lewa ngā wiki ai. Malo. Malo apito ai ngā ue ano whakahoko. Ka kou whie waka e tupe awia e ki minister mo ui whilawe. Ko hae mea hoko i e wa. O gei ai fu whie ma wiviri ai vai. Pe kai ko ia pe ka ku hange ka te o kolontini pe ai ni ihi ai. Pe kai ke ngatai ko e wakai ko ia ki he eki minister kere. Hange ka te ana kua nofo te ki whanoi fua he taimini ka whia mau ke wahaa mo tolu e pure anga i e tapaaki koe ni o whilawe mo e langa koe ni o e sikainga o ku tawhia. Kau kai ke o wakai au ki ai o kuiheni e tau whataha. Pa koe wha o si pe ia ai taimi koe nei kamata i e savea koe whilawe mo unga afi. Pane ki ke kawai a statistika. Ka koe wakai atu koe ke pehe, ko nau tolu nei toko o sini pe e nau whai e tohi kakai. Pa ku nau mea i e nau tolu ai kakai,
Pea moe nau ngahi whale no fo anga. Ka koe anga pe kua kai he ta whakoia. Malo pito Luciane, te utale teo e fehu I kon fika kon ba mo e fehe ku ia e whaahinga ku kolontini I eua. O kai ki haku mau ki ai e Luciane pe ku ia hata. Ka ko ia tako ku kai ki ha. Sai? Kai ki haku mau ki kolontini ko ia. Ko ia administra ko ute ke tahai ke mau ke quarantine eu. Ko ke mau matol ke information ko na kata. Fika koe pa mo e kele ko ik misa fo doa na mau to ko skap neti be ni ku rau mari le be pa ku fai pe ge fe be a ko ni whakata mai whanoi ke kau mo ia no clean up pe no whakama a ko ni e ngahi whakatau ko ni o tau ko ni tua. Ai ku kamata kau e tu lewa ai whakatau whika aki pa mo e kau tau ane awhio. Ki hono whakama whawha ko ata pakai motu e nge hako ulau ki mua kui ai monu manu nai mate ko o whawha tapu septiki. Katoa umea ko au nau whai nau toho no whama ia he le kamata tu he tainimi. Ka ku hokat peta noa ko ni pa mo e mo ki nau tolu ko ni whika mo e wheitu ke nau no whai. Malo. Ko ewa mo mea be ko ewa na ke lava ha waka alo tau ki wa ko fonga ko na fa ya ke ave to kon ko ki ewa ko alot pe waka o mai fangi waka iki o fenga ke fetu ko la te lo tonga lele ka pa ta mi fo de mo pa o ki tonga to fa inu mo ave misini lili wai ke to ke lele a pompong he valu ki ewa ai ko lele pe mo lo tonga fa ma e porto frontier maka mo mena nga na ia e taulanga pe fa mun na lava tau ki wa ke ave mea ka ko tokon ke wa fa ko pe hange ko mea ko na mea to ke e pare mea ko konga ko ke langa mo mea o lo tonga fa ai sio ke ai ni sa fo no be mo ka ma to fia kai fa ha ko langa mara Ko e toka taha koe na e recover. O ko half walo e tauhi ai patok tukuani. O ki tari e taipe, procedure ko ia ki he kau quarantine. Ma ko pepe taha ke te whakatonga pe ka kai ko e tūtūni ko toa ke quarantine hang kono ave ko e ni o e kau puke ki mua. O pau ke fōpe he whonga whakalao. Ai o kai ke pehe ke mawat pe o mai hata. O pau pe ke ki procedure whakalao ki ai ke mahino ko e neongo ko e nau ko ngai takanga puke nau tolo ave o tau. Ko pe ki tonga whakalao ke. Ka ko no ave ko toa e kakai ko ia ki he tupu i ngahi isolation facilities o kume megu whi ai ta wha. Ai po fai kono siwe a holo ko o ave ai pe o a fitu mo ai ta wha. Au fai me mau toi sio ki ai tau whanonga koe ni pe he tunga ko ia ka te mau toi review pe ko procedure ko ia. Mau. Ia ki whakata pe whatapo si a whaki. Kore ki follow up ata piki whewi ke tare ki tangata. Peka ku recover, as you mean, was he whake negative, peka ngā ku nai puke ka ku sai. Ko ia. Ai ko ne unga ko ku recover na puke pa ku sai. He taimi. Ia. Ia negative. Malo vito e ki pale mia ki fehu e nia ko e text mai ko e wakai e pe ke feito una fe ai tunga kanu gai ngahi tautu ua pongpongi pe lawa pe ke utu e nau ngahi tautu ufa wawawe ke uhi ke wesia ko e ni pe ai kere pa me he fuko e pae mo ngā fi. Malo. Iyo ka tau hipe mi taiwa. Ai taha utu be ne fo i laine.
Mu fataha mo me tu kuia. Mo fu pe fo ke o ki uta ka ku lau ke observe pe ko ka tu tu ni mi tai wa. Malo. Sabe ko na mai no e utu e maala fa ma ki Tu ka. fa mai. O wa o se takai ula ki mo fu e takai wa. Son. Maria, ko ki feu pe ki Minister mo ko ni na whakahoko mai pe ko te mau me kei se tau to ko nima. Kai ka tak mo ka pau te kai kia o kai whai whatongia pe ui whakato to mai. Mo fei tu ko na iai kei si ko ia ma ka kai ne nau fou he laini ko ia ke o konteki ke mea. Ki whare maki. Nga pe ka pau ko katama ko ni na whai kawa. Fei tu ko na iai. Puke kato atu me ka kai ko ia. Ko ti se hui pe ia mahalo ka pau ke toko ni mai malo. Ko ia malo bito oku osngau ko time ko ku mau pe ai ha case. Ko ka primary contact ko ia o to taha ko ia. Ku ngau bi ke po ngau mo ia aneafi o ka kata. Ai ko normal pe ia mea pa ku mau ke pesidi ko ia he po ngau ai ko ne mahino pe na ngau ke po ngau ia. He foi uraki hoa pe ua fa. Pena lava ko toa ia o whai ane fia. O identify ngahi feituu, sivi nau tolu. Pea o si ai pe por kalama ia pa moe mea e potu ngawe whika out pa moe contact tracing. Ek pane mea ko eke penia me he kautaha business una o message mai kau e me fangi business e family ko ni ke fai gigi mange pa ko ha u business ko guava ke ka message ko mani wai u business ko retail vala be me hafua wai u business ko farema wai business ko hardware Pako fe u business ko o pe guava ko me ono hengi ke he ono e fiafi malo. Whare kono pe kau e whare ma. Ngai business ko ni o ko hange ko ta whaaki mahino e utokoni whapanga ia ko mai he pure anga muri. Ka te pe me u ka taha o kuna fie tokoni mai hange ko pure anga tonga ka ko motor pe fok te mo pure ki ai. Pe toko lahi ha whawhetu taki mai ka motor. Whatata. Ai ko whaasi pe fok ko financial institutions pe ko banke we u Western Union we ngai talaf panga. Ko be mawi ka dia mahalo ko ke unga pe ke lawa e kakai o excess na ki senit ki na o whakatau aki ki na no whaki aho ua o ko mai. Toko business ke kata business ke pau ke kore mai ke ton palemia ko se NEMC ke whakangofu. Ko business pau pe ai ko whakangofu ai tu ni pa ke ko ni pa ko ta business ke hange ko whainga business ke pe o tohi kore mai lewa ke ton palemia ko se o NEMC. Pe poki o kwe ai ngahi ture anga ia i muri pe mo ngahi ka tau pe ko ka millionaire o kuna ofa mai aki ke tokoni mai ki tongani ko e ha ai mea ke mau tokoni atoai o au pe ke satellite una fie tokoni mai ka ko hinga pe kwa o ai u fa fe tu taki ko ia ka ki motor Io Luciane, o kua umai. Pea mau fetu tak pe mo nau tolu o vai o kau taha be, vai o kau taha lotu nau fetu tak me kau ave pe ngai fe mau kana tolu. Vai ngai fe mau atu ka ke nau la o ka ke kau ia. Eu ka be fo ke na u charity anau tolu. Set pe u criteria ia pe mo fenga kolo te nau lava o mai. Pea kai pe kolo e lava e kau taha ko o mai ka ke lava. Pea ku kau ko fetu tak mai mau fetu tak u fa hoko pe. O ki whatantona pe ki news ane ko ki ewa he o ki kai ko apongpong ko tuksite. Pea ko kolet pe awi ai ki he kai nga ewa ka pau ka ha mo tokoni ka mo kai nga ewa ko tonga tapuni. Ka ko ha mo tokoni fe ave i he wakalate aka sotia. Pea whamapok mai pe ke ni mo ke pe mo sotia ke ave pe tuksite wike ka. Malo.
Porque tana kan pea que feu na soane na soane ko que es ko na positive ko ki na tolu ko na mahino na ia feo hi vao fi mo na tolu te finga be ke ngau ka ngau ke contact tracing feo nga ana no kumi ko ki na tolu na feo hi vao fi ai ko to fa fitu na teska to pe na tolu ane po o na negativi ko e family ko e to taha ko ia nengo na negativi ka ku o si ai whakahoko ka ki nau tolu ta tau mo e kau ngau na nau whi ngau aki me he uafu ke nau no fo mau i api pe ko e self isolation ko hinga ko e self isolation ni ko e no fo mau pa ko whakalau ia ko ki nau tolu ia o kai ke he kai te nau ngofua ke nau o ka whare koloa pe nau o ka feitu ko hinga no tuki nau tolu ia ai o ku monitoa pe he pot ngau ko e telefone. E telefone at peo ilo u kai ke api. Mahino le vai ku ke hanga mau mau. Ka mahau inga koe ke kore ka ki nau tolu. O kuna osi ilo pe ku o stalanga ki nau tolu ke no foma. Pe koe self-isolation. Ke o te nau uo he u feitu pe heni. Neonga ku nau negativi. Ke malava pe ke hangai tes a moiange ke nau positivi. Pe toe komplikasio e tau ngau. Ko e quarantine facility ai ko quarantine ko ha feitu ia ko si vahe ia e pure anga makehe ia fo itaimi ange ko ni ko fa foki mai ho tau kakai ko a ho ia wata pau ke no fo ko ia e fo feitu ko ia e kai to mo fo ke mava o tu ko fenga pe aku ia mal ko lahe ngau e ke ngahi le fa palangi ka ko fo fokatonga ko ane afiko ke surveillance o lo fo ke foi fratonga ka pau te utenga o ak pe foi fratonga ko ia o mahino ke ka ia pe ai surveillance fa palangi o mahino e hange pe ha kurire onai ke ka ngau ha fai nga mea ka lo ke ilo ke fai le ha tokanga ke ta ko ha kai ha ai ai mo ki whakauka kena mo whehu i oko. Tupeka te whamatara ko ni, e mapuni a PSP a pongpongi, tawai ku o si mateo teo e nau ATM a, kwa ulawa peke ke ngawe ke F4C, mo ke toho ha o se ni te F4C. ENZ e tāpuni, tawai o smau e nau ATM a, tāpuni mo e MPF a, o TTP pe e awa me he hiva ke he tahawa tōnoa. Hiva ke he tahawa tōnoa, a pongpongi, pa koe MoneyGram a PSP, e lava moia, via phone, ka pau ke tā ke he ua noa, walu whāua. Ua noa, walu whāua. E toka te kai whamatara ko nā ke kau whaingongo ke whahau whatu. Iyo, te a whehui. E tau waka koe ke interneti. Iyo, ne tau mai waka koe ke interneti a ni awhina nau ngāwe a mai ke ane pō, nau lotonga sio lewa kumi e whaiwhaitu koe uoko ai mo tu. Whatatau ke whamatara whamui tahana e mai ahoni. Ka toi aha development be, te toki whahopat. Kau nau lotonga i he kei polo he taini. Malo pito ikpale mia ko ngari ku toka mari e pe mea ko toa yo anga mo whamatala fu ofa o pito mo whakamatala. Ka ko ki whehui pe ni ke heu ke ai pe foke tokanga ki fonga nei hu mai ai ko viti ko ni neongo ku alo e tau tokanga ki contact tracing. E lava ke o mai ange ha to ki whamatala pe ka tak whamole pe ka pau ku o so ate whehui ko ni ka te ufanga tai pe he toka i mo whakapapa mo whaki ki a pes fonua ko e taha e kaupaionia i he media. Pe ko whehui e lava ke o mai ka toa koe hae ngahi manu wao koni i ho tau potutahi e tau lava peo sio ki ai. Pe to iai ha ni ihi ai ko ripoti mai ko COVID pe ko ate lai te pe ne fai mau ki whatatolo ki he anga koe tu e whonga ngā we i he wafu pe nei mau e toko taha me he committee koe ni Maritime Security Committee ko ne whakamatala ne fai nau ngā we ki he ate lai te pea mo i taha ngahi waka uta koloa. Ke pe koe ke nau mahino pe ko fe i naua o ku
nai kau ai o ngotama koe ni nai kau I he na puke. Ko hinga ko ku fai to ki feu ko na pena te yai mo hanga hi waka kehe o ka wai mo ngahi waka uta koloa na lipoti mai I ha o ia ha COVID ai. Ko hinga pe ai eke ko ni I paremia pe foki ke ho ngahi to ko ni he ku o mahu inga ai famatalake mahino he tai mini. Neongo ku fai nga we ki ai he ko talu e ha weni o koe ko hatok waka koloa ni o mai. Lahi penga hi waka koloa ku o mai. Ka kwange uktok mapuna ke pe foi COVID e taimi tu utai mo ate lai te mua I ho tau potutahi. Ke ki whamatala mai ange ke tawhaaki ko ia. E tawhaaki lewa taha o mai ngai whamatala ka tek mautolu me he ni ihi o ngau frontliners o ngau o ngā ue tonu I he wafu mo whakahifo e uta. Koe paila te pe taha o kuwala PPE. Ko nau tolu o ngau heka pe mo nau mask mo nau wala no molo pe o whae ngā ue, pe nau hifo mai pe ko ia o whanonga ki ho nau taktaha api. Koe tohi mai koe ni koe kore mai, ke o mai kau paila te, o mai pe mo ni ihi ko ni koe nau whae ngā ue ke wafu, ke tari mai ngai whehu ko ni ke nau whanonga, he ko nau tolu tonu e ni I he frontliners, o nau whehu I mai koe ni, koe anga ni nau experience ia nau tolu. Aia koe whehu ia koe ku o atu ke ka taki mua o tari mai, I he ngahi manuao o kui ho tau potutahi mo ngahi waka uta koloana to ia ha ripoti COVID pe ko ate lai tepe pe mo tunga ko ia ku ia ai whakatotolo ko ni ke huanga mai ai COVID ka taki. Kare ta fe ko ke manwa mo me ai ko ate lai tepe ko ia okay pe we ke si tai fa mo muita parwa ha ne wa me ai holo hi fo ke spe wata te ke mo to ma ki muin mai pe ko to holo hi pe ko ya ko u me ke he ma u sai ke tari me ko to mo ui Yo malo bito ko o ko before ke Maritime Security Committee ai wafu ai o ko pe me mi pai ko to mai mo ui pe o so mai pe me na procedure ave la be ne afi ne o si fai mo no savia no compliance and si lava pe mo te mi review ko na o CV o mai no comply comply pe ko ka pa ko fo I complain ni au sai ke mai ke fa ano si ofo fo tui ka ko matui ko ka to ka o nga o ko he tatau pe marini po ate mo airport o strain na to ka pa ko claim hata ha ko kai ke o nga na o ke me ko se be me fo nga ke la o ngai e ke te au ia ko oxai be ia ke mai me but I think ko foi operational thing pe lava pe ke refuse hata ha ia ke alonga o e ka pa ko ke o nga no me malo te fai mo ne la o ke fa no si I don't think o ku he ka yo lava tali ki hena ko he pange ha foi specific individual complaint autone ke investigate he committee ko ni I think it's the responsibility of the committee ke ave ke foi la ma ke na si pe ka o hinga he boss pa na ne mai o fe ma o na PPE ave PPE na fe ma o na shao ave na shao fe ma o na missing for ai ka ngahi na ave ka to ke ai pe was replenish ma pe e ta was ilo I tongan e depende ta safety the supply am of committee ko ni ai ko me ko ke pe he o kai ke supported o tu ton ke kai ke tu ai he ko tu was is the priority ka ma tol priority ke committee ko ni po priority pe ki airport ka hanga te o ku ka pa ko ha fo preachers ko me ko mi fa si o ke ai committee ako vitali pe ki ai Malo ka taki pe ka ki mui tai pe mo ai he feu I ko ia ku mau inga pito pe foke fa matala ko mai no wai ngai procedures ko mau no foko ni ko ke mau ilo ma to ke ngai procedures ko ia na ko fo nga pe ia ko paila te pe o PPE ai ko mai no pe ia he fa matala ko o ke mau ilo ko comply ko ko comply PPE paila te kai vala no molo pe to nga pe ko PPE ka to ka hu ke olunga ki he vaka ai ko ki famatala pe ku pagata fa mole pe ko hinga no o atu me ko ya he kwai concern me ka kai tana sayang e pe ia ke tau ma we maha ki hono fa fok ma tau kai nga ha tau ma we maha ki ha mai mo ka muri pe mo o mai he koloa e ko anga pe ia o fa kau o ko atu ke tek mo tolu kata
Ogi talia toge. Oga peke hatai mia sayang ai ke tau mai mahaki. Ko fainga whaka au kau e ke sai. Kago uhinga ai pipi I kakato ko ai pailate ko ia heka ke waka. Ko te ngai kau ngau unau heka na to heki waka ko aluat o ave pailate ke heka ki olu. Kago uhinga ke heke hai te ngai pailate mo te ngai ko kau tama ko. Ai ko ne ospe heka pailate pa fok mai waka. Ka fra uli mai le vai pailate he waka ko. He waka kolo ko hau. Ya hange ko me ko na lab ke CEO o ku o sia ko procedure se ko o mau ya. Ko hono preacher na ya depend be fa foi tui ka ba na hata na ne preach. Ko be foke o possibility ke he fai ke si pengai mo ya taimin. Ka ko tui ko me ya ko ma fa ambe ke fa ha ilo pena ma u me fe ko hi ka lava eliminate ka kato. Ai tupuanga koe o mau o mahaki he taimin ni. Ke tuange ai ngai tuaki koe ke fly around he taimin. Ko tui koe mea whakawale ka pau koe ke lawa o mai hanga toru ka mautol. Pea moi komiti ke nausio hanga ke nausio ki ai. He koe wat koe ka motolu fo hanga pe koe mea koe nau ke mea ki teisa. Ka ke mau fuloko ilo fo moto ke mea. O mai ke kakai ko unau ilo. Mon nau ngai whakataha. Ke lawa o solova. Pe koe ave be holo he solova ha mea. Ako yang ngai sio ko ke mea fa wale ave taimin ka nai ya mea neaf nai mea ke ikpare mea. Ka mo fai tokanga ke ai. I think ko taimin ko de. Ko sio he taimin ni. Ko hai mea te tau fai whakaluk fua ke tau lawa. O whakasisi e ma fola e maha ki he taimin. Mau koe ko ha taim to tonu ne ke. Ko mea ko nau lawa pe solo whalat whare. Ko kage mau ka ko nuat. Kako yang ngai tu wa taimin. Kaki tara pika tesa. Koe margo e press conference ne ua na talia ai mea koe pe he whikau aki mo ate laite. Nei os mahina wa pito pe talia o koe ke alu e pailate ia ki he ate laite. Nei heka pe he waka I mua. Nei kai ke hopo ia heka ke ate laite. Ai koe hui ngā pe ke enforce contactless. Nei tau pai koe ki wafu, nei mawahe ki mui kau ngawe e port. Hifo e nau kau tama nau tolo no no oi maya. Koe na umea ngawe na hifo o whakahifo ake ai uta. Kone osi wea nau heka ki waka o hau na tau ki tua. Patok osi koe ni koe e fitua mea. Patok hata rewa ke excess. Ai a koe ko hato ki whai interview e nia o whei ngai ke play mea mo tuhu ke ngahi tokoni. Au pere ngesi e koe tau wāni me ngai whonua. Hopa waha uhinga lelei pia sai. Hopa o tau whamatala to ai whonga. Mo contactless, koe ke alo e pailate o heka, nofo pe he ne ki waka. Ka kata ki pe ke taka tau nofo pe, I he me au tau lawa o tau pe, hangai me hene kai ke mausio mato ki ai kau mo pe. Ka koe pe tala mai pe koe, o se pe e whahoko atu. Oku kore pe ia ke mo tokoni mai, he ono whahoko atu ai ngai whamatala. He koe naa mo I ngai kau ripota nu usila. O mea unau tā mai, koe whai mea pe ke ai, ko hinga pe ke kumia. Ha uhinga ta pe ko toko ni na hoko ai ko ni ai ka ko whamatala pe ni ai whamatala ko mo ya usia tonu ko mausio na fai toka ma ke ate lai te ko hinga kuna na tala mai wai COVID ke whakapapau o kai ki ai ha whetau ki hataha ia he ate lai te mo hataha I tongani ai ko uhinga ko ne kai ke alai pai lai te o heka ke ate lai te ko uhinga ne kai ke o atoi e kau ngawe ai Port Authority o whakahifo mai mea ka nau whahifo pe nau tolu ko ngā pe ke ua whaha ha whainga maari ke hoko ai ngahi mea pe ni. Whakoi kore pe ka whakangong ke tau apau waha mea pe mo toki tala noa mai ko ngā kauku ua mua te tau tua ke ngahi whonua ke he opau kai kia hatau whamatala ko ua kia hatau facts ke tau tua ke ko ngā pe ko nau whitoko ni mai ka tau tolu. Hoko atu. Ko pe ke o fanga pe he ko ki toko ni atu pe ko pe ke whakamahino he hange ai tala noa ke pe he ko kai ke PPE o ku lahi pe PPE he hange ko e whahoha si o ku ai pe ai ngahi whaunga ngā au e nai whotutu koe nai hafo ke review team
independent team na mai o fai hono review ngahi service ko ku fai hange ko fai ko hono kolontina tol he hotele he ko ngawe ko fai wafu ke si ofi pe ku fai pau ka ngawe ko ia ki ngahi procedures pe ko fonga ngawe ko ku fai interestingly ko report ko I review team na nau peti e nau tolu ia e ka ngawe ko i wafu. They highly recommended mo comment i he ka ngawe ko i wafu he anga e nau fonga ngawe. Pea kai fo ke loto hataha ia ke hoko ai paraparema. Kai ke loto hataha ia ke puki ai hono family. Kono whenga ke koe kumi ai tupuanga koe pe koe huu mei whe o te ke lava he potu ngā oe o mau ia he taini. O ku tu eli he taimini he kuwhai e nauhanga whenga ke kumi ke ao ki ai. Ka koe konga koe ki he ngahi mea ngā oe mo ngahi hange koe PPE ka pau nau. Hanu o PPE kai halai. E lava pe ia ke PPE e tō tāko toa pe. Ka kou whe mau pe ke whakahoko atu. Koe tui koe te unga PPE is uncomfortable. Koe taimi koe te ke tui ai e whutaimi vela pe he tuku ke he ka pau ku nau loto pau pe he komiti koe ni o ku nau whakahoko ai whatongia koe ni. Koe taha he kau positive cases ia nei kau ia he monitoring team. Toko taha ia ta utu peke sio o whai pau. Ai ko hinga ko e whakatala noa aku ia. O kai koe palo pare ma, koe kai ki aha PPE, pe koe ki ai ha mask, pe koe aha ngai nau ke malu ia ki nau tolu. Ke makatu ungai ai tau pehe ha launga pehan. Ka koe taimi koe nai hao e review team o review. Kai team koe ke nau kauna tolu is an independent team. Na nau mai o whai ngau koe. Pe ngai whetu ke. Pa na mau oho wale he nau. Kake mau oho wale ka na mau fia he ola koe e nau review o nau peti a e timi koe ni. Kai hange befo koe whakahoha. Ka pau tau whe mao ha mea ke lele yangi. Pe tala noa mai. Tala noa mai he whaingofua pe si o ke komiti review e ngahi mea. Ka koutui koe whaunga koku ngau e aki e. Kake tau move forward tau tolu. Kako whamano ho mai, no mai whihui koe. Ke whaka mahi noange, mai kōreanga ki nau tōru, koe bewhi tūtotonu te toi. Pea toi vale angi ai ngā ue ia. Ka koe ki tānaki at bea ko hanga o atu, whika wakpa mo isi u o ake te sa. Me ka veinga ko ia, mahu inga pe ke whakahauko atu eni. Mori ke mama o atu hawhainga whehui ko hatu kua ki. Ko whenga ni ke mahino ka te mau tolu o mahu inga peke i loi whe kwa whe tu una e huu mei ai pe ka pau koe ate lai te pe ko ia ka koe uhinga pe hono o atu ai whakamatala koe ngā koe mau te tala noa koe ni mo toko taha koe tāna koe ni nei whae ne awhi pe mo toko taha me he Maritime Security Committee pe koe ne taria koe nei o mai na nau ngāwe ke ate lai te pea moe wakauta koloa ka koe ki nau iloi pe ko whe mea nei huu mai mei ai sai ka pau o hake whakakau nei whae ngā ue ke wakauta ke ate laite. Mahino peka ke aha contact na o mai pena tō whakahifo i wafo e uta. Koe whaitoenga koe ai kau ngātu ai nihi koe ni ke he konga koe ia. Koe au koe ke mau ilo ki ai. Ka koe uhinga pe tulo. Koe uhinga pe nei o hake ai whakakau koe ni. Koe o tau ngā ue whakataha pe ke tau whengawe aki. E taim ta tau o mahu inga peke o mai whakamatala ke kakato i anga i mau sio atu. E pa koe mo o nia koe ke huhala i ha taimi. Ka koe mea pia ne whai kei toka ngā kātaki. Ai hake koe whamatala. Press conference mahalo hua pe tolu ki mua. Na whamatala koe ke ate laite. Ai koe mau sio koe ke keisi. Pa te mau sio lewa ki mui ko hai uwaka. Na e tau pehe potentially na infect ai tō taha. Ai kau ai ka toa uwaka ko toa nei hau a tau peha foi wiki ua.
ai hage pe ko me nang ta no ke pau ke mau sio ke va ka ko to ape ai ko aga mahe ni be nga we pau ke mau move backward he time o sio pe ko fe va ka potentially na expose ya ta ma ko ni ke ai ko me fo wi ange ko me ke ai ka ko nge ko kula ko ne nai ko winga pe na S5 ta no ke mau pe ku mahino ka pau ko na te pe ke fu mahino ai ko aga pe to ta na ki atu nei kai ke alu ai to ta ha pai la te ia hange ko anga mai ni neo full pp o he ka ke waka time ko na mai offloadi nei kai ke ngawe tu ai ka ngawe ports ki he frahi fo le fai pe na to frahi fo ko hinga pe na mo fi ma ke u pe fa wa o fi ko nga na na declare o wa na covid case ai ko hinga pe e ba fa mata ko pe he ko ha to u ke ka na ma o si ko to ke u waka al ki moi si ko to ke na case mo fa ha si o pe na ha ai nau COVID case pe na nau PCR la he nau hau pe time ko na nau foke ai na nau ke negative pe na develop ata he positive ai ko ka do they are of interest ya ka ma tol he mo a lot ko ki mo peson so ande be po to tau mo pe malo pito pale mia ko to fi foki me be mo ke u ki to kone tu pe I he ka venga con to kilea ya te sapa ko fa malo tu pe ko ki fe mo na ko me ko na ke fe u ko me ya na ko block fo le ai e a hone announce o yai ai covid mo tongani pe fa mo le pale mia ko mo tu al tahien ko mo tu ka wakan ka ki tala no atu I me ko ni o hoko ka ko to kon pe ku ya me ke fe tu ona ke fa mahino ke ateisa ne ia e way forward ia e pule anga ka ko ka fi ke pule anga ko tahi teisa o ke department e ono o na hanga o malu ai uta ko tahi na ko se ko mia o ki ai o ki ai e pailate o ki ai tak boat ia mo timi ko una hanga ko tali e mai ai tahi ia mo kolontini ia pe mo ka stiva toa pe hifole ko me ko he frau taifo pa to fra o se akika hoa e fitua ai malu mo hao ai utai tahi pe to release ke pureanga ko ki foi case ya koni ne ke ma uya I he pailate ne ke ma uya he waka ko ki kaunga we ko securities si ma with high ranking securities pena anga fe ko tamania itua au pitoya me he pailate na ko dispose vala na I fe tama ko yai o wesi ai ne fe mau ke to high security pe mo na to va ve so ande ka vai fe u tari be ke fe ko yai o how apito e pailate ia mo fa ifo o ki tama ko ni na itu aya ka tak so ane o kai te ke kau he tari ko fe u o ke kau ai fa mama ta ko fa mama malo ke fitu na te ke fa mata press conference pehu I pa hoko ga ti pe lusen Malo pare mia kataki mua ka mo ai me mua haki famatala mahino ki ho tau kainga ko ngoi muri ku na esi o si mahino te na hau he kufu tai mini na fetu taki mai pete amana ki kita ko fetu taki mai tala mai ke mahafika pe fetu taki mai e ke mai pete pe ata ko mia ai fola mai ba ko pe hatu ko sio mai mau ke tafiefu mo mia ga mo ai ke mo mai e ai me mua ki tari mahino kana to ke na fanong hanga ton mai pe ke pe na fie mari ai pe ki taha na ia nai ha tala noa o pe he to ko de asteleria ko no ma tau ka nga tonga go i asteleria pa ko e fra osi pe ke mutakta ha pe fe o io tari mai e ki to kon bare mi na e fai o me a ki e ngai fitu una mau pe ko e ngai fra matala e ma o he ka fai o ngo ma fa ka kong ha lo pe ko fa matala ka ka to ma o e fitu una ke ngai o tu motu ka ngai fitu na e ko tu ka ma na was fa hari poti e a na fai ko re pepe te ki lava mai ko fe u moto mo u kolo ko ha me ana uesia mo la uesia ki lave mai mua ke ta fa ke a na fa o fe fa no me ke ba mo ka fo no malo te u fala la ve de pe to tuang ai to nga fe wiki he premia pa mo to premia ko ma nga pe ki he
ki ka kaitonga koe kuna u tuku wakai muni. Ko tui koe whai taimi koe niu. Teke ke o kunofo pe pule ngā whakaukau ki ai. Ka kumau tui koe ko ha taimi to tonu en he taimi. Lolo tonga au whenga pule ngā ke whakapapau i e tuunga kui ai ai whakautua. Ko tui koe step ulu aki ia. Ai ko ne lava ko ia. Pea ko tui e toki mahi noi a whainga maari e. Ki he o kumau o whena au pito pe ki nau tolu kai tau te whito ki nau tolu o mahina tata. Nau tu waka i fisi. Pea koe koe pehe ia o ku ikai ke te whaka toka ngā i he pure anga ka ko tui koe taimi ene o ku utuanga whainga maari ke whainga hinga koe ni. Pea ai pe taimi whakahoko atu he pure anga eta. Hono toka ngai kina pe ko whe taimi whafok mai ai. Ho tau kainga muri, kainga tonga o kui muri. Tatau pe Australia, New Zealand, pe mo fisi. Mai no foko e uhinga na e ngai toloi ko e Omicron ni. Ka koe nuku wau mai COVID ki hen, mahalo pe ui kahau. I he sivi na e ave koe ki Australia, e mau mai ola ko ia. Ka o mau tui pe ko e Omicron ni. Mahalo pe ko tari atu ko fifiri. Malo. Teu ki lawe pe ki he ki folau teu ki whenga pe ki whakanau nou pe fulolo ai li pōtia. Mau fulat whanonga tō au ki nomuk pe moi wakasotia. Alai moi time health, moi time moi, pe moi ngai time ke pe na mau alu ke tokon ki mau whanonga. Nai kawai pe mo seti chen, ai ako e pule folo ai uhilaga ku netonga ai poloseki u kai ni whikau aki hanga tonu. Pe moi uhila koe o no muka haafewa pe moi ngahi motu. Ko no muka os mahina pe ke he mahau mo osi mea i pe mo tolu he ngahi ngongo ko osi o atu. Koe fo i matatahi, koe whare e whanima, koe whare e whanima i he whare te au hongo fulu tupu a pe ko te au mawhiha pe. Ego me pe sete ni manoa, o e nofo na e nofo e matatahi o se singa maari e pe. Ai aku mahina pe whai relocation pe aku te mautuk pe mautolo hange koe mea koe mea ke paremia. Ki he mautofia pe koe ha hono loto pe moe kainga. Ki he hoko atu mau e pule angai ki he langa. Koe konga koe ki he kele te mautuk. Te mautuk pe ke he kau mautofia pe moe kainga koe ia. Koe whakauloi pe ai konga o uhila. Koe konga koe neka ke uesia. Koe konga koe uesia pe tuus pe ia. Koe mau anga vai ando muka. Ku ia pe ngahi tangke na e ke mau e ngahi mei vai. Koe lahi taha e ngahi tangke ia mo mau na e fulahi ia. Os kato e ngahi waga. Me me tatau a no muka e mo fonoi. Ko fonoi na ia koe apia ko tau whaau pilo lewu os mau kato pe. Koe pe whale ke itu ka osi mau e. O hange pe ka te au te nau ngau e konau folo ke hokon ko ia. Apia ko pule anga u ka ke uesia. Sai pe kainga mo mea pe na pe kia i nomuka. Ka ko tana fo ko ni sai pe mea ko to ka na whainga ta ia pe hange pe o ka no polu. Ai ko te sai pe na mo ui pe. Ko wesia ko loto mo fa kau. Ko anga e mau sio pa os report pe ke health ka to ka ma ke health ke. Ma ko ngala he ta te fito ka na tolo ka tolo ke le ka ko na sio to ton re mea na hoko. Pe mo mau ko te whanata pe pule fa va he. Nai ne mea lele ua, waka e ua, whare koloa, moe whare, poskotoa ia. Kake tala mai hata heu ta e ue sia, si whakaof, ka kupehe katoa. Ai ko mango mahino pe ke mautolu, oskotoa pe ngahi apia koi mango. Whanoi koe whare e ua, pe moe whare lotu keitu, pe moe apia ko. Toi ngā whanoi ku na e mau kotoa. Palopare mai whanoi ku na e si mai e ua, na e nau mei vai kau kake toi la. Ai ko ala ko ni ala te ko ni e ma uwaya no muka mo fonoi ko ngo misini lili uwai e ua e taktaha no muka mo fonoi pe osko fonoi pe e ulewa ki tungua ko tungua na we sia lahi apit mo tungua nga lahi ai ngahi api ai na e mau apit pe ko na maua ko ke ko holo ko ngo sa stonga ko na ngau aki ko we sia na ko nga fo to we sia na e pe matatahi ko whai lotu pe na keitu. Ko e mamonga na e wesia na e to pe foi fale ia unuaki ki mui. Unuaki ka kato pe ki mui.
Aku o siwasia be mo apsias ko ya. Ai aku o kau mo tungu ia I lulunga he palo pare ma. O kau mo tungu he mautoka makeke. Ko matuku na kokotu na ki wesia mokotu. Kage fu wa o wesia kotu ki tungu mo me. Aku kana kau mokotu he wesia kai pa mautoka nge. Ko u fono kon ko talatu os koto e makai. Ko ki tau te tano wa ka tau to. Ko fatongia ia o si tuang pare mea ke kovan hapai kono fatongia ke kumha o waka o mai. Ke haya mai ke mo mai ke ngawe aki he umotu. Ko tu he tai mini ko mot ko tope ko hano ki wa. Mahalo kai pe ko matuku ko matuku ko fema waka moya. Kana ke fu wesia matuku. Ko matuku ha feva mana a petol pe fa pe na ki wesia. Ka ko ki fo I konga pe I mui he ka no fo ko I ha feva. Ka to kau umotu ko I lulunga. Oku naman mata ke umote ni ku ma mai ato ia ku mo ui mo ngowe ia mo mea. Ana umote na ospe ko ai pa ia mo nga fi panau he to naki panau uhana dole sa pate mo ni te hoko uham. Saya pite vai pa na os kamata fakatari vai ai ko ngai umotu. Kai umotu ia ki malung hang ko o ua mo nga one lofang na si pe hono ki wese na wese e fono ka malu obit no foi ai kakai pe fenga mari pe vai fenga mari me to ni ka kui kai kana ko ui ha felemea a o pe o hake pe au ka hake vai pe a o pe ke o fare ka ke ha mau ta tau pe mo ka vai ko pangai ko hifo mo me be mo dai foi ko ya ko o tu la veang o fu pe time ko to pe ya fai pe pa fai nga o ga o smau pe no save ana mo no u api mo Ako ko tano iya ko kau vai saya pita mango kai matai. Ako fa malo ti ofisa kolom kai nga malo pita mau foi mango ke kau folau ke fra wat pe ka moto. Ko tu ngai ako hapai. Ko fenga mari anga na ya ka to pe ai foi pe au ya ke umot ko to o hapai. Dai umot na wesiala. Tawi fito ki momo mo ko mai ko ako tu motungo I lulunga. Kana umot na ya upe ka ke fu esi. Ko fu wa ukato ke umot. Monu ia upita ngai mot ko sto uha ko mata ke na fok na dolo normal. Ka hange ko glave ni nai ko ngai mot ko ku esi atamaki. Kau he tu ke he alu ya vai mo me ko osmahin na tai mini tu ku ngai ko me to ko ni be mo. Oslava o fakato to o tata ke pe ko ki community waka. Ai fangi waka no tu fama ki kovana. Ai ako tau se fe folau aki mo fe tu taki ma ho inga bit fra le tio at mo ha fe va fra mo uyat mo na uhila ka to ume ko lava fra hoko le va hetai mini ko hoko atu ke tau ki pe no ai vai pa ko ngo misin vai takai ka to pe he umotu pa me ngo misin vai I pangai ko tu tu mai he ko vana ki lulunga o ha ume ai ka lo to ngo misin vai ko tu ko whakawai ton ke whainga mahari he osikon ai takaya tu ai late ki hapai. Koe tau talano koe ki he nomolo ko hapai ke whoko nomolo ko tui pe ki time lah. Lava ai langa pe umea pe pare mea ma kapneti. Mau whaha mau lele taha hange koe mea koe na announce pare mea neafi. Whai fo ke clean up. Ai whai clean up pe oskoya pa haukat ke he langa. Ka ko tu ko wesia ko atamai ko me ala me tatau ka to pe umotu hau pe au ya hau ka to he tafa ki ka to tafa ko hanga mai ke fetu na ta pe au me tafa ko etaha ai ko for body of water for rice ai ko wesia ko to pe ai ngai motu me tatau ka to pe na dol ko ne pato pe ha me ka nge fa na ai ko pe ke ngata pe ka to le ka ko ka wai pe mo ka alpo pe ke fa na ako gili po ko nga ko por ngai mo wi ke pe ka wai mo youth congress pe mo ngai siasi una fenga akipe albe o timi ke ta no na to po ke na no fo ngai me fa la mari ngai me fa lo to ke to kon na to lo to ngai ai hok at pe ngai pule ma ko Malo I paremia pa ko kore u whangate I whakatapu. Mako whenga maari u koni u kore peke tuwa te mo tolu
ne osi tope me folfola tama e ngai whakatai to preanga ka pepe to folfola no ufi wharearea ko e ngai whakatama ki whanatula ko e hui whapaparangi ko e existential threat pe ko e ngai whatu tama ki tene lava o whakaauha whalufua pite whanua po ike ki ngata pe ia ki nau tolu taha pe ko pao te nau lo lahi taim taha mai hange ko ni ko ni pe tau i lo tonga whakai ni wataimi saikolone ko fie o atu whenga maari ma kore ko e kamata ke lahi mai ngai whakamata la ke ngata pe e mea kone mo ngafi mo tsunami ka pe vuki e ka venga kone COVID e kamata ke te ata lere yange mo ata whaalahi yange ai tungau tau iai ko ea nei a whafuafua pe ko a visone ke lere ke ngata pe immediate term ka koe short term pa mo long term e lava nei ke tau foki ki he tungana tau iai ki mua pe e kuaha whaunga fo te tau lava unu ki ai ke te ola lere yange e tau whepaki mga i pore koe ni pe te mita tau koe ha hono costs o ka pau e whapaanga pe whakadiplomatika koe ha e ko tui ko kore pe kupi lava ki hulu maha mea e ala whalalat ki ai pe look forward ki ai kakai he nei pe lau maari lere hange na tau sio he ui koe ni kau volunteer ki Malawa Puna na e ala mai tonga tu mai o ngā au lere apito pa mo e kau mau mawhai he kawinga koia o tui maha ko toko nai tāpu tonge mahino ko e pure anga ki ni whai ko toa pe ngā ue e whi maa pita toko ne kakai mo e whanua ka o tu pe whenga maari koia e pare mia ka pe ki toko pare mia pe toko tenga e kabineti uta ki hen ke whenga ki hulu ha ki amana klere ke ka au pe puia ha mama ku ngaririka me mu tano lo vai kai pato malo ai ke peko ke me fa ho me puleanga ai ko me ura ki safety pe ko palu ko akina tolu na e we si ala ko ni tsunami ka ma fu ko mo wafi na sme pe to kon pare mo ya ma hui ka ko ni ke tau to ka ki na tolu ki mo pa na tau to fa ka ki langa fa le mo me pe ai ne o fai fatogia ko ya vai me to kon au fai le ga sa ve ke fa ke mahino ko ha lahi o to koni o fie mau ke ko pe ko fa fu po fa le to ngia ke langa fa le to ngia ke fix pe fa le re ai ko be ko le pe mu ne o ko ma to ka ga ka mata ke mahino malu mahino no fo ha feitu o ku tau ke no fo ai no wai ne vai me to koni ka le nga o ko ai ko la nga ko pa ke fa ta ri ke nga hi factor ke ange ko fe mea ki ai mautofia pa mo ka nga e ne ngo mau mate te ke ma fai langa ka pa ke mau fe ngo yo ta no ke me pe tan ta tau fai le ba si o mi sta pa nga mo ki na to mo mi sta le pa ko hai me e to lava fa ke ta fa business ki ven ai foi fa ta ma ko ni mo ta mo palpare ma kon ke business ai o ku ai ngahi tau pe wai ngahi track ke o lele ne ngo ko me ta hai malo ka ka lele mo me ke business lele mo ngai me ta fa ko ni nge ko lo no ta lele mo me ke me fa ta mai o tau ka he o ku kai ke tau pe he wa ha foi time te pile pau ka ngai fa am ke fa hoko ngai me he ngai time ko va me ta ko ta fo ke ka ke anau fare una ui ko nau api o tu ko me le kai ke ngata pe sai ka na to sai ke na to fa ta mai mo sai ke tau to rebuild ko ne community ai ka ta pe di kai ha me ka ui pe ai nga he stream ke le nga we ko nga pe wo he ku wai pe na fila la ve ka ta pe ko wai na ngai focus ke ai ho ka tu fe lusen
Kataki ek pale mia ko ku wakai tu pe awia la ilu o fatu mo ilele pa eke ma ka fa marketi pe la ka wai pe mo na to le fa marketi a pompo. Iyo, Lucian. Ay ko whakauka whako na tuanga pongpongi ke toko naki ki he next 48 hours. Ke whakau mai te mo ki whai maneo ke mo lai lu mo mea ke lawai be whakatau. Malo. Alo, iyo. Teisa pa hong mai pia alo. Malo pite whaingamari pe ko mana ku sai ke kawa soane ia he mea mimu a mi heo tari mai mau ngahi wheui. Ko ek pare mia kataki. O ku ki follow tau tai whanongo ke ek nista panga. Pe ku au ia ko sa ia mau peha tala noa panga tau te fito ki he taimi peheni. Ko ki kore pe ek minista panga. Hai tuunga wea tau ki fan ko ni ke COVID. Ko tari foku wha o mai kataki. Ko pe mai o ku koe ha issue e panga. O ko tui u kau ia he tari o ku koe ke whakawhia maari e. Pe ku mau inga mau pe ke as taxpayers mau whakaam ke mau iloi haki whakamatala pehe. Ko tau iwi pene o tau tolu pehe. Pe a koe sirinien tokon mi muri pehe. Pe na mau ngawe aki e ki he. Pe au toi e tau fiha. Ai koe ki ko tui koe kau matao ko ni he office pale paanga ai office ko ni ai minister paanga. Nau ilo le mea kon ko fayat ke tokanga. Pe ko nau mau nau to ko to pe ke print ka nau kai o mai ngai fa matala ko ia. Ai ko ki ko le pe ia. Fa malala mai mo he ta fa ko ia. Ko ko hinga ki fan ko ni o ka wai ko disaster relief. Ko tala not pe ni he ki COVID fund na os e ke atu ki mo he tau ko si pe tala mai ai. Ka ki fu mahino e tali na o mai. Ka ko fa amange pe ku e mahino ange tali he tai mini ka taki. Ko whakape he whakatapu, tapati e pare mea, ka mai hueki, ka moe ngahi talamaru tau whanua. Uraki pe koe tau pacheti ngā awe lo tonga pure anga na sei pe ngahi whakata, ke tokanga e kina ke hono tau i ke malo tau whanua ki he COVID. Hange pe koe ngahi ripoti ko atu ki mua, koe pachet lo tonga o ke hato noa sune, koe whakafufua whakataha i katoa e ngahi paanga whakataha ke ngawe koni na ofi he tahani ma milion. Ai he lo tonga koni uti ke ose ngahi paanga koni. Pe koe ngahi ngawe koni ule anga mahi ni peki ai. Koe uhi koe ngahi lockdown e ua koe ia ki muini mai. Ai au toe whai siwa pure anga he taimini ke whai hono toe whakalahi. Ke lawa o mateu teu pe. Ia taim tatau koe tau tānoa pe whaken ke ngahi koloa paanga. Ka ku mateu teu pe ngahi whanua o nau tokon mai he ngahi whunga ke ke. Whak me ngahi koloa pe mo e tokon ke ke. Ke lawa whatake ko tau whatongia. Koe pehe koe ia ku keike ulua ke paanga. Koe mea mahuinga ni ke whakapoto pe. Koe whare u whai ke ka ofisa ngā ue. Hange nai mea ke ek minister mo ui he whehu i koe ke ngahi PPE. Koe mea mahuinga koe tari whatongia mo whakahoko nau whatongia ke lawa whakahoko lele. Ke ua e pehe ku koe uhi koe ke hapaanga pe lawa whakahoko aki. E whakaware ke pehe u tau mai paanga katoa pe ke whakahoko aki ngahi whatongia. Ka oku whakaai ai ngahi ngāwe ke nau whakahoko lele ho nau whatongia. Whakapapau i koe ngahi mea ngāwe. Pea mo e ngahi fie mau katoa pe ke lawa o maapo mo lele whatongia. Oku lawa e pure anga whakakakato. Ka koe ke uhinga ia ke tō hala whakaware pe he tau mau i paanga katoa pe ke whakahoko tau whatongia. Ko tui koe mea maho inga ke tau whakapaanga i pure anga. Ke tau ngāwe whakataha ki heni. Ai fie mau pe ke tau whapotopoto. Ke tau whakapotopoto whakatatau ko tau iwi. Pea mo e kaumai eiki o ofa mai ngahi whakoa ngā ue ke whakakato tau whatongia. Ko e tawhaki koe ke ngahi ripoti. Oku mau pe ngahi ripoti i e whaunga whakalao. O ke ngahi whaunga pea mo e ngahi sino hange koe wharea lea. Hange koe oktohu i mai pe lao e ngahi whaunga ripoti. Ka iaha ngahi whia mau make, whia pepe motuan i he whaunga rerei ke tau whailonga. Ano whakakot ka te kumoto. Pea mohono ngahi whakaiki. He kono mo ni, koe paanga ngawe na pureanga, koe paanga e whanua, koe paanga ka kai tukau,
pe o ku kau I he tokanga make he puleanga ke mau pe ho ata ki tua ai mea katoa pe. Malo. Malo, ai koe tau panga ta 5 miliona pe ak tesi o ke whakalahi. Ai ko gunga ko patseti ngau ko na puleanga o he tau no sune tau ni. Na mahi make hai ko panga ta 5 miliona ko si o whaki ke ngai mea COVID. Ka kutui te tau whilonga ki pe koe ngahi wilo takai mai koe ni ai hange wa mai ke aho ni tu ngau kia ngahi keise COVID. Ai ko mahino pe koe ngahi ngau e whai e te lahi ang. Pea ko ne lahi koe ngahi ngau e e mano ngahi uinga whapanga. Ka kumausi o pe ki ai ke whai hono whakahoko. Ai ko whakatata pe hange koe aho ni na tale kabineti. Te whakalahi atu e 5 kilo pe koe vai 1 miliona. Ke toko ni ke ofisi koe ne o e tau ofisi ni mo ko ia ko ngahi mea pau ke na ko tai mini na ke pe na fa palani kia Malo, pataka mai koe pe he whihui koe iaka koe mea pe nau whanongo I he tuaki koe ni o e poni te whatau poni te pureanga pa ko pe na ko tau I he pukahae tuunga. Koe uhinga ia koe whiwhiri mahuinga mau pe ke o mai ngahi whamatala koe ia ko whanongo e whatau poni te. ke whamahino pe ko whakatau poni te ko ni na stari pe he whare alea e te hanga he pureanga o hoko atu pe ko hono Britania ko roll out ai ana si whakatau ia ki mua ka o osi mai hono tau e tolu ki tau pe stari pe he patsete ai pureanga he te hanga pureanga te whakatau atu Malo. Alo, orewa, kua nau tātu, pau ke whaipe ke o takon tātu. Lala, Mahalo pito koe ki whiu e nia ki he ke taimi ko nei whahoko nei tō mai ko tsunami I he eruption ngone hoko nei ai e tokoni nei peki container I Mount Smart I Okalani pa heka mai waka Madsen pa no ki ai ki tala no me kautaha agency ko I tonga niu nei hanga tonga I ko Madsen nei tu tamai waka ki tonga ni au tu site ka pa te tau siot ki ahon po ka pompong ma ko si clear me quarantine o sa ho tolu ia ka ko sioping kia pompongi na lava whainga maari ko ilo peu mahaku ave toko ni koni ke nimo pa tu fa nimo ko ke mau ke toki fatonton mai he ek palemia pa tonga kon palemia pa ka pau fa hoko mea koni na lava toko ni ke ki nofo lockdown ni koni e fe ho fa valo ko ka hoko mai e ki fe toko ni ko menusila ke tai nga ko tonga ni Maro, lala. Io, mai no pio pe, takon koni, wispai tāna, okay. Koe whaamu ia, lala ke, nai whātua silo mai whuke ni mo. Ke kria kone he kastomu, pia mai lewa ke ni mo, ke sio ange har whaunga. Patu koe uhinga e tau lockdown koe ni, ke unga ke ua futokolahe kakai ke hawheitu. Ke sio lewa ni mo ke har whaunga, ke tufa, ke he ngahi kolo. Whaunga koe whasisi e whainga maari e ke whatahataha tokolahe mai e hakakai. O mau ia e tau tūtū ni kaunu loto a hoko. E pa e whahoko te re te o ai whaunga mau pehe whapoto ta. Ke wha atua ai gai tala mu, pa taim tatau ke tala ngofua ke tūtū ni ko ni mai lau maari e tūtū ni. Ko hinga pe ke whasisi ala mafola e mahaki i hafu toko lahi mai ka whetu. Tawaka ko toa pe tu whatalam whamui taha ai whonu mai koe kakai. Ai ko whenga maari e koe ni ke ni mo ke nau sio ai pa whawhoku mai ke whaimotala ke kakai. E anga whewhe nai hano tu whaki o ke lava pe o tau observe po tau taronga fua ke tūtōni kon ke ua e whauwhi ua e whutoko lahi. Ia wheitu. I he lau mari tatau pe nai honga ia e pule anga i he whetokoni kon e kakai. Mo si o koe ke ua e toi o ki watu i he Ports Authority ke totongi ki whi ko ia. Aia nei loto mo Fe maria e pots pa mau popo ke puranga ke mawhinga aki ke mau kawa e mau tolu ai totongi ko ni o pots fi mo me ko inga ka to ha pe ka ia pe ko ha o piki pe ko mau tropu a me ka o te na to o holo totongi holo fa ki fi ko ia kai fu e puranga e finga aki pa mo Ports Authority ke ki follow up ve ki pare mia ne I he tala no ko ni ko me whainga kautaha ke ko ni o ku na hoha ki he waka hoko mai pe ha liliu pe ko ha sio ko ke waka ko te to ke ha kako ku ha pe I he taimini ko ni ko ya uni ko case for o nu to help me ka ngau ports ko ngau ko fai he health taimini na CV fo ka wai be mai ka ngau ports mo stand up ke ai
hafong ai lava pe o lele pe sivi ka ke lava pe ngau ko fai I wafu ka tok fu a wa pe fu fai ngata ma ke au pit au pe ke mau announce pe ke ngai ka ta hawaka ka ko tu ko tai mini ku o sio fa ta pe health pe mo o so foroti ke hafong ai lava pe o lele pe nau sivi ka da mo go isolate pe mo ke lava pe fai ai fatong ya ko ya Keu mau koe mai ka. Mau koe mai ka koe ki kore tu pe no ki au holo ahoni o au koe ki ap ngawe pa hau koe ki heni ke press conference ne whetau na whalaka he u roadblocks Pako pou ia ke kau ngawe ko ni ai community mo kau town officer ko ni. Na to ta ne lea mai kau pe me lala okay au ke press conference but ki kole atu pe ki tu whawai mai ke mau ki area. Ko ki area ko ni ka area pena ako minister paanga poko ono po tatafu. Ko wai pa ki tu paanga. Pa ki mua pe ai tali whehui ko ni e ki palimia at pena whamalo me mautolu. I he aho kotoa ko taimini ko mau ko ngongo me mauinga ia ke ngata pe mauinga e to mai ko tsunami pe mauinga I he COVID-19 ko ni o ku ngoi ka kai una fema ke whanongo mai ka hangongo pa ko me ani ne mauta no I media ke maha puranga ku me update pe me wai le fa palang ko transparent pa ko famalo at malo ala Feu I be. Feu I pare mia ka ki lai feu I ko ngā tau mau tau takai whaosien. Ko ula ki pe pare mia ko fotu ko ki eke pe ki ha palani e pureanga ki standard operating procedures for any other future cases. He uwa he fonua ke fotu. Ula ki ia ko wa pe ko ngā pe ko langa mai me he feitu ko ne tafa ki whaifo. Ai tu lavea ngofua ho tau fonua ko kole penia ki ki Minister Foreign Affairs pe ha ne fotu tu for humanitarian issue ke kore ki ngai fonua tu apureanga ki ha monu ia ho tau kakai ki no fonua tu ai e tu lavea ngofua e fonuani I he climate change ko e tolupe ko e Minister panga o te to me ko e atu ne ia ai budget estimate fonuani panga 4 miliona deficit o Minister panga ko sika ko ngani ko te whanongo kia panga tahani ma miliona ki kamata ki ngawe ko na me panga ni makilu $500,000 ki he poni te ngari e wesia ni e ko nga ke te whakalahi mua e paremia estimate e wesia ni e me COVID pe mo ko ni pa ko te tala monu fonua ho pureanga ke huta e tu te mai mo exemption tax e wesia lahi ka tau ti hiki hake tau estimate ke te lahiange pe ate mai mo tona mo pureanga ngai fonua muri ke lavat kava malo O se ai ko ke lao ko ke to hiki ke o so ka tau exam. Ko le exam pe mai no wo le tau ki se ni ti pa ya fe ka ke te tu ko ke ni ko ha ka fe ina ke bo bo ke. okay ko ke Tu pe pare mia ko pe ko Mi sa mo ba mo si ne si ho na. ko pe ko mahino e feu ya so ane malo pito so ane ko SOP ko la ke tala no ki ai pe ko de tau bebe ko tu ni ngau ki anga hi me ko o ku liriu pe ngai tu ni ngau o fa tau ki alunga ya o ngau pe po ngau mo ia ke ngai tu ni ngau ko ia fika pa mo to mai ko ne COVID ne tu ni ngau ki mo to mai COVID ko ni ku hene COVID po ke liriu tu ni ngau pe ku ngau pe kia e si o ia pa mo te ta pule ko e va ki tua ki hono liriu e tu ni ke fena pasi pe pa mo alunga ko ia o e aho To ka ta le pe. Io so ne we la ba pe fai ta no ke fi ka ba mo. Possibility climate change refugee we aga ma hen pe fo ge mu ka ko ha ko lau ko priority ta ni mi ke ma hen no ku dau mo le mo na sa ka ku we ai pe ko ya tau pe ke tau to e ngai fai ka ma li pe ka ko pa to ya fai ka ma li mu to ka ku
kau e ngai chua kau kau. Koe ki ngata pia nau tolu muri, kako nau tolu ko ua isi e to ani na lava. Koe ki tai no pe ki ai. Kaha koe ai koe alufa osi e ne. Ke ki hao te he Ke toki o mo press conference pe koe budget ia mo. Kai hoko tare ko ni sapa. Ai ke o mo bia ko fe ina e ko tau budget lo tonga os ke to no sune na tau mo a ke te facility pe ko la hiang e tau fa mo he line pa ngai fa 1 miliona. Ka ko ngwe ba ngau e tai mini ma o feinga pe ko feinga pulenga le fa poto fa mo ke ua o ke la ko ia. Ka ngai pe mo mea I ko hoko ko ngahi mea ko ni ngai fa tamaki fa fonua a ki fonua kamata mai pe me he pa mo ngafi o lavea ngahi businessi ke kukina tau nau tokon ki tau tāna paanga pe tau toi hoko mai ni ki he tukunga tau iai he COVID ai aku uhinga ai e te whainga taang ka oku I he whaunga ngā we oku mau whainga pe ke whakapoto e ai ngahi mea katoa pe ko anga e whafufua ai potu ngā we tai mini hika ki tau wa e tau whakamoreto ke he lahi koe na whaike whakafufua pe hangai pe koe ngahi ofa ua takma ke pureanga e lava ke tau lava o sia ta whakea. Koe mea whaikea toka ngā koe lavea koe ngahi sino ngā o e whakapaa ngai whanua. Ai aku koe si ange ha waweanga no toko ni ki nao tolu ke nao ta whoki mai o kia tūnga rei. Ai koe mahu inga uwhi e toka ngai mo doane. Apaku koe ta whakafuko ni kau halaua. Ai koe ura koe taha koe ngahi toko ne pureanga. Ka koe taha koe toko ni mai ngahi kau taha itu ahe pureanga. Ai businessi pe mo fonua ke tau lava o ka fataha mai pureanga no whenga ke hau whaki o tau fonua ke tukunga o ku lelei ange malo Pe ia pe hui me tu ko fui taha pe u toi lava no pe alo tongol pare mia ko fa more atu o ku ke moni pe ko ke hatai mia ku sai ai hu mai COVID ka ko anga pe fa ka kau atu if we gonna get COVID better from our own people then how hanga hi tu ke ka ko ki anga pe fa ka kau o ko fa more atu ek pare mia pe he ki o kabineti na pe he ku o atu hanga hi hu I o ku o ngari fa fe paki pe ka ko ngahi tokanga ni me kakai mana tu ko mau tolu mau fekau akiton mo kakai pe ko whakahoko at pe ki feitu una pe mo o kabineti ka ku ka fo fa tari ka mana tu I o ku o time ni he o mo me I he ta he level ke he pe ku ai mo ka nga we pe na fanongo mai ke tau fe porta no aki pe time ni fa ke he me no fa matala mai pa tau ilo pe tau kai lava ke na atu I he o launga hanga tonu atu ko ilo I he na aku I he pure anga ka ko time ta tau fa malo atu ia I he nga we vai ko nga we o ku si pe me pango pe to mai mahaki ia tau ke fe nga ki fa ke me fu fa tamaki ko o hinga pe ia ai tokanga atu I ta fa ko ia o hu mai ko o mahaki ka ke o ku fa malo atu pe ko ke fa Oi fa malo pe malo. pao sia rewa malo pare mia ko hange ko lave ni nai no pa mo te ke be mai te tau te fok tau to te sai hange tu nga ko na tau ia ki mua ka ko tu be malo pe e lau mari e langa fonua ne ko fo ngai fatama ko ni ngari pe ko lave anga pe mo ngari fa mama ka type da tau ne ako pe ko diplomatic pe ko financial pe ko whatever windfall ala me u fonua o fieka nga mo tonga po no kakai ke tau si fa ke me papare ma ni pe ia nga ko tau sio pe fangi fonua ko mama ni ko kulai ta ko no ofi ko fili ko na tolu tu mari ta mo advance ta ngai fonua ngai economic ngai ko Singapore Isleri ma Hong Kong mo hai fe fo ngai fitu ko ki fe be ta hai ma va mi ai ko ta ki pena si text me lo to mo ngai mea ko re me be la va ta o fi fa na o ne ku ba hi ai he to langa lere ta ko ngai mea to pa mai
koe whanga i one pe, kai mauhala. Nala wapo toko ni kai. Koe whamalo atu pe vitu na pare mia pa mai hau iki e take kina whai. Au whake pepe me kau whengongo. E taho koka te pe kau malo. Alo, te utua bit ka boss pa do ki hoko mi samo e to pare mia ke. Pe ki update. Malo e pale mea ki mea pe ko e fatonton na pe ku ma e ku e hingo e kolisi ko i no moka ko kolisi tu pautoa. Famole mole bena ki ma hala e hingo e kolisi. Ko e ki announcement pe ke updated pe ko e algo ni alate o ku aloi me waka e ua ai so dia au ave ki fangi waka iki e so dia aluminium o ave ke tokon ki ngau ko i no moka. Ko e frau se pe ke fe ko na e fai mai luciana ne nai ko e tau fra ata fo ke market ko e tau fangatangat fa mui e fai pe up ai i fa kau tau pe ke ua o mai o fu to lahi market e hau pe ke tau mua e fai mane o ke be mo lu pa ata pe ke frau malo bit Mau. Koe ki tāna ke penia i he hange koe tau press conference koe ane afi. O ki e whakaho koe pe ki he media koe au koe ki he pong ini. Koe first dose oi koe huhu malui pe se te hiwa fitu. Koe second dose pe se te walu fitu. Koe fo ifika koe na wado ane afi koe ua walu hiwa ki nau tolu ene tikai peke nau huhu malu. I he pong ini ua nima tolu noa. Aia koe te toko tolu ngeau ni mahiwa ai. Pako whamaloa ka ke he media. Taim koe nei ato e kufika ane afi, peo lele hala pule ana. Fetu utaki mai ai kakai nau fiehu. Fetu utaki mai media, koe hae whahinga tokon te nau whai. Ke tokoni ki he huhu malui. Pena oange ki ai whiga telefoni o si staff te mo timi ko ia ke nau whenga ue aki. Kai hange foku na kuwahe atu lala ane afi. Ke mo tokoni mai ke toko ua nima tolu noa koe ni oktoe. Koe tolu ni mahiwa e kuha. Te nau haupe. Ka te mo tokoni mai. Pe koe taha i pare mia. Okton ke whakapapau i. Koe tau kau mitia koe nio ku huhu malu. Na whai ku tau puke tau tolu. Meihen. E kou whanongo ki he whakamatala koe alala. Na e alu takai holo alala. Pa kou whakaukau au ia na ko haa. Na ko hakau taha waka ia kung au ke alala. Ko soane pe taha ko soatu koe ene pasi. Huhu malu. Na ko soane pe taha ku ton ke whakaata ke hau ke tau press conference. He kulawa e soane ai whehu i mo e tari. Ka kono whakatoa ko whamalo lahi atu mo tolu ho mo toko ni mai he taim. Ko taim whai ngata aen, taim ke tau whengau e aki, tau kau e media. I he toko ni mai koe ni. Hange ko whaoha koe ane ahi. Koe nonga pe koe media, nonga e kakai whanu. Ko bau pehepe mo taulia ke mo omai e wanima a tolu noa. Ke nau mai o huhu, te nau hau nau tolu. He ku nau whanongo atu ka ki mo tolu. O ku hange pe ki mo tolu ia, ku ia mo whanki siasi. Koe reti o koe a kere a voice. O ku ia pe ne kau whanongo. Koe reti o koe walu pointaha. O ku ia pe ne kau whanongo. Pe au tui e kau whanongo ia kia mo tolu. Ko ia ai. Te mauhanga o whakapapau i. Ka pau e au ke wike kaha u kai ke toi holo eni. E kore ke si o mei te ki ke to o katoa ho mo ngahi laiseni ka pau kai te mo tokon mai. Ka kon whakatoa ko whamalo laia. E ngai tokon ko toa peo mo whai. Whika wak pa mo e pot ngā mo ui. Pa mo ngahi huhu malu i kone nuk tauhanga ki ai. Hange ko whaoha e au ki he koe aho tōna ki. E ihe ni ai huhu whaisa. Koe tausi e tahamano. Pea e kamata lewa i he wike kaha u hano whanongonongo atu ke whakahoko ai huhu pusta kia ki nau tolu koe oktotonu.
Mo manatu i koe huhu koe ni whakamalohi i ange. Pe koe pusta, tene toi hanga o atu e ai malu. O toi lelean kia te kumotolo i ka kai whanua. Whikau akta mo e COVID-19. Ai aku whakaho, koe whakaho haa atu. Ka whaiwhai ange ku kai ke toi ha whiririwa ki o hoko ai pēne tu uta heni. Ke mo tokoni mai. E alo atu pēa ka unga ue ke mo ngahi kolo. Ke whakakakato pia koe whanongonongo e whai atu ka te kumotolo. Pa mo mau whakaamu ke mo ua mai. O tokoni mai ke tau ngawe, e kaulelei pia ki ono malu i whanuani. Pea neongo kui hene COVID. Koe taimi koe kapau e mao hataha he COVID. Koe ngai keisi koe nuku mao o whawhiawhia ke potu ngawe, tuunga kunau i ai. Kunau tolu kotoa koe ni na mao koe ni na e o second dose katoa. Tuku kehe ange pe e ongo ki tamaiki, e mo mea i pe o ku tikeke au. Tikeke taimia ke hu malu ki nau tolu kau ku tō mama ape ka te nau tolu. Ko iai kakai whanua ko e pe wham te tau whengawe aki. Ke tokon be ke toi malu ange kakai whanua malo opita. Malo. Pamalo la hea tu ka whaingau. Mo lava vai koe ni hoatani i tau potanoa. Whika koe mai mea la na e toanga e Mr. Moui. Io i tau press conference hoko i aho sāpate. Kai pe toloi ke pongpong moni te. Koe hu mai koe ki office pare mea pau ke hao mo kāti. Mahino na ke suhu tu oua kai tok ngofua ke hu mai ki hen. Papare vai kai pagi tok text mai pe ka soani ke ne tok mai. Ai fehui. Maui ka pito pe ko mea ko tau whamatara me tau whenga ke ai tau ki ai. Tatau pe ria mo e whataha NEMC e whahoko pe tūtūn tatau ko e huange pau ke mahino o ku tariangi ke ngai whai tūtūni ko o ku whahoko ko hinga pe ke maru i tau tolu o whasisi ai mawhola tu ko ni ai mahaki. Ko ia wai whamaro lahi atu Luciane kau e kau whaiongongo mo lava mai e me hoatani o maloa te ngai whiui o pa wa tono no we ngai tari watu pa ke toki takai mai o seni ke to whakakata ko whamoi mo ta pa na ya tono no ka ko whamu pe ya ke hoko te tau tanoa ka ko me lele i pe ya whainga mari ke tau tanoa ha wai te mai no aki ma wai mahino pa ko whamu foge hange ko me visa mo wi ke whahoko atu ai tanoa ko ya mo foi mon ko ya ke kakai ko whamu ke na hoko atu ai tango fua ke ngai whai tūtuni katak pe ngari whainga ta ai mo ui pa mo yala mea pe ka ko hinga pe ko whai tūtuni ko ngai ko lelei ma akoi pa mo lelei whaluko fua ko ni mai kakai e whonua tau whawhitai pe ke kau pe ki mo tau ai whenga pa tau whamalo atu pe ngai lotu e kau taki lotu ngai tarabonu whahoko mai pa koe mea pe au tau ngoi lotolahi ai mo tau whiwhia ai ki hoko mai ngai pou pe pa mau kore tai pe mo pou pe vai tau ngai pota noa pa tau whengawaki ke tau whai whakataha ia mo tau unu whakataha pe ki mua ko e pe ki whamalo whatawangi pe te mo ma uha weekend lere o e mahalo koe tau next press conference tukuat ke mo wha mo shopping ia pom apa pe kai ga fu me ala e hoko mai ngai tesi ko ne fai a honi ka pongi ke tau toksio e osko no review e ho fa val hoko pe to fa ngo fu ha feitu age ko lau fa ngo fu aniwa hoko to e tesi ko ne mi sa moi ono to bagai ha pai mo baba o pai ngari lere ai pe pa tau toksio no fa ata ngai motu ko ya e bo ke ka hoko mai ko ya pe ki fa malo ke over pe ke mo ma weekend lere malo Ko e ngatanga ia o e po kalama ki he konfelenisi a eiki palemia pe a moe ho eiki minister pe a moe kaupai ngongo pe a o ke ai foki a whakamalo i he kaupai ngongo ko hiko e tuunga ko ia ki he whainga maari e ke nau e ke whehu i pe a ikai ko ia pe whakama ala ngahi mea o ku au fia pe ikai ko ia pe ko e whainga maari e ke kinau tolu ke whakahoko ai whe mahino aki pe kai ko ia pe ka koe whe pou aki
aki. I hono whakahoko pia mō mea mai ki he ngahi whatongia koia o i pureanga. I hono whakamaala alatu e he kinau tolu, unau tāke kina ai pureanga. Kau tau whawhetai i he ofa kotoa pē, ko tau inasi ai. Ko ngā pēni hano langa e whemahino aki, langa e whetutaki, whekau aki mo e whetawani aki. I he taimi whai ngatā koni o tau whanonga atu ai. Tau ange ke mō mau ha weekend, whaosinga e weekend, whaka ofa. Ai neo kanga mai peka ki ngatai ka koa pompong. Ono pompongi ke ono e whiawhi, whai ngā maari ai ke whai ai tokonaki o e sāpate.